Nginemukela kuba bakhona emakhaya ukukhuluma MTHANDAZI Dlamini. Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, Botswana, yonke indawo, South Africa wonke ngithi sanibonani. Elimeyo ubani uDlamini MTHANDAZI. Yonke into ngobhekana namhlanje mhlawumbe ikhulekela la ngizoyibika. Umqoka ukuthi maka emanzini noma uyongena ezibeni uzile into eyiningi uzizile nje ube nguwe nje because lo mnumzana walamanzini ukuzwa usasuka ekhaya ukuthi umuntu ozala namhlanje akekho right kahle agqisadala inkinga ungagcina ulimala uthi angena lapho usukubisha edakeni noma ezibeni ungena khona kwenzeka inkinga njengoba ke semakhandlela ami kanje isithunywa ngiyasazi isithunywa ngiyasifunda futhi kakhulu isithunywa ngisebenza ngaso mfisa ukuthi abakithi bangikhanyisele basekhaya umama nabakhaya kithi zonke into engingazazi engizaziyo nengizo zasekhaya nengizo elamanzini ngizona lamanzi kwale ndawo le ngoba inkulu indawo esikuyo ngibona khona ekhaya so ngizophakamisa amandla ngivela yonke into engizothi ihambe kahle abantu basekudeni bakhulekele ngithemba ukuthi khona umbulo khona ekhaya esengimkhulekisile ngoba ngomkhuleko ngicela usende SMS yakuthi MTHANDAZI la ukhona khona ngunye nawe egameni lakho Jehova namandla uNkulunkulu ngcwele ngicela umbukelo khona ekhaya osenkingeni nabo Jehova namandla mkhule sabeka ngicela ukukhanya ngicela impumelelo yonke into ihambe kahle ngicela inhlanhla kuvuleke imisebenzi yonke into ihambe kahle uNkulunkulu aphakade uNkazimulo umbukelo khona ekhaya sesibhedlela sejele ofuna umsebenzi onenginya kuleadership yakhe ongamambele izinto zakhe nesebuhlungwini ukuthi aphambe isithunywa sakhe ngicela abayebukela la amavidiyo eve ukuthi kunento ekhona lapha kule ndawo engikuyo mnumzana wamanzi ngicela kuwe mnumzana omkhulu lona samazi lona samazi ngicela ungikhanyisele ungipha amandla ekuphila ngiphisa abantu abagulayo njengoba ngishuthile ngalela khamera ungawuthukutheli ngifuna ukukhombisa isintu ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi impilo yakudala manje isintu yinto ekhona amen ngicela khona ekhaya besingena empepheni manje uzwe kahle ukuthi ngizothina ngikhuluma nempepho ungizwe kahle ungayekwa ngabantu abantu basindisiwe bakholiwe bona bakwenza ukuthi nokuthi yodlala abantu uhlupheke izwe lonke uzofe yonke into ekhona emhlabeni uNkulunkulu wayidala senihlahla badala yonke into ekhona ngicela kuwe ke ndida amalambusi hamba nesigodi bese ngabulali umalandela ngiyacela bonkosi bodlamini basale emva basekhaya umama bakandlela ekhaya bomama noma kuthiwa ngithengwa noma kuthiwa ngathengwa lonke idlozi elikhona elibi akilifuni mabe likhona maligezele idlozi libe lihle bonkosi bodlamini kundida amalambusi hamba nesigodi bese ngalali labukela bakhona emakhaya bahlukumezeke endaba yesibongo abanye abathengwanga abanye abaphahlelwanga akuphakama ithunywa abathola imisebenzi abantu abadala nengazi ukuthi ngimuntu ke inkosi yami usenza ngesintu futhi ke nokubhala bogogo ngeke ngalifake emakhaleni ngeke ngithele phezulu kwempepho kini ngoba ngimuntu ongalisebenzisi ukuba ekuphahlelayo bese kuyenzeka ngicela kuvuleka amaphupho ke ngenimzana walamanzini ngiyamcela ukuba angikhanyisele aveze konke okuhle empilweni yami nembukelo khona ekhaya bese kuyaphila bese kuyasindiswa iphethe kubisi namhlanje nekhokhe ukuba iphakamise kakhulu lento lakini nayo ngizona amazi ukuba ugezeke kube muhle indawo yakho ibe mhlophe indawo yakho yakaphatho okubi okutheni kodwa ke ngizocela ukuba kukhanye yonke into kukhanye umsamo wakithi ekhaya bomama lalela lapho ngizalwa khona makhandlela ngiyakhulekela nanga ukuba angiphilisa angaqishi noma kuthiwa kuvele ivunguvungu zomoya aqhubeke akhanyise yonke into engiyifuna noma bangiloya bangithakatha ngiyacela ukuba yonke into emihambe kahle yonke into emikhanya nansi ke futhi ke manje ke nekhokhe lela khokhe le ngicela ukuba phambi sesithunywa sami ebunzimeni engibhekane nabo lapho ngiyethele khona kabe emhlabeni ngicela ukuthetheleleka bese kuba khona uqolo kuba kithi bakwaDlamini nebakandlela ekhaya bomama zonke idala la nesakhaya bogogo ugogo zala ubaba ekhaya bogogo ugogo zala umama ugogo langqobo ngiyacela ukuba yonke into engiyifisile nento engiyifunako ivuleke bese iyakhala ngiyacela njengamanje bonkosi uDlamini nansi ikhokhe lapha ngiphethe abantu abadala akuphaka bethunywa sami nento engimkhulekelako bese uyaphila ngicela kusebenza uzawoni wani mina ngisayona abantu abadala ngicela ukuthi ningavumeli ukuthi ngihlukumezeke konke engikwenzayo ngizokubika kini ngiyinkomo neyimoto nomuzi nemali ini ngicela ukubika kini kodwa manje ngiyacela ukuba le ngikucelayo ngicela ukuba nenkomo kube nomuzi imali ibe khona impilo ibe yinhle ngifisa abagulako ngoba uma ngabe nginganibikeli nini kufanele ukuthi ngiyadlala abantu abadala la nikhona khona ngivikele ikayitholi sengilimala ngifike ezibeni uma ngenzi kahle ningibonise ningangidubi futhi ningangicasukele nibe nedlozi elihle esekhaya umama asekhaya kithi lakandlela ekhaya bomama nasi sinethi ngiphathele la nempepho ukuba ngiphilise abantu abagulayo kuphakame kakhulu amali ngisentabeni ngisehlale la ngikhona khona lapha ngisendaweni engingayazi endaweni yemuntu emdala endaweni emnumzana ukuba naye angathukutheli maye ngibona ngihleli lapha ajabule kufuna ileli ngozi ijabule
cela ukuphila kosamakhosi kosasegalile kosasezulwini umzana wamanzi ngiyakhulekela mbukelo khona ekhaya utawuphila njengamanje utawuphumelela futhi into oyifunako sengiphahlile ngathandaza ngakhuleka ngakhuluma kuba ikhamera ayifuneka ezibele ayifuneka emanzini lo mnumzana ukhona nedwena uzumbona ukhona le ndawo enhlezi kuyo indawo yakhe yonke le usizoyibona yakhe lena ndawo wevume umuntu yakuyenga lo mnumzana wamanzi unamandla akafuna ukuthuthukisa akafuna ukucasula umbikele icela ukuthi ufuna kuba nemali ibike imali mayithola imali uyibonge futhi ikele khona mbukelo khona ekhaya thina okuningi esikwenzako asabikele amadlozi asibabikele abantu abadala mase sesitringozi mhlawumbe sesey'nkingeni sesikhala kubo kanti sibekilanga ukuthi sifuna ukwenza ini empilweni zethu mbukelo khona ekhaya ngicela ungaphatheki kabi futhi uyaqhubeka ukholiwe usindisiwe u-ini yeyi lapho ekhaya mbukelo khona ekhaya unemoto unemali uthola umsebenzi uney'nkomo unkosikazi yonke into obena esandleni sakho uyihambele ayivuleka lento yeza kuwe njengoba ngila esigangeni ehlala ngiyihambele impilo yami nempilo yakho mbukelo khona ekhaya ngiyanisayona ngimthandazi angeke lihlukane lesidi mbukelo khona ekhaya funde ukuthi bathi bolele empilweni nivelandini ngizongena emanzini manje kuyabanda mbukelo khona ekhaya ngingakuvula noma bekunini ngishone kodwa ngoba lento yangena kimi yangihlukumeza ithi sesifuna amanzi sesicela amanzi ingako ngilapha namhlanje osibusise mbukelo khona ekhaya ngisawungena emanzini ngilinde khona lapho God bless you.